Hormatlı atalar, eneler, eceler. Hiç kaçan sizler жалғыз emessizler. Sizlerden artınızda balanlar var, kızınlar var. Dil değgen 7 milyon kutlu eli var, Kırgızstan var, padişah var, jetekçilik var. Oşonun katarında bizde başı görüngen Kırgız elinin zalkar insanı, din alımı kança yıllardan beri bizden Kırgızstan'ın geleceğine öz emgegin, ilimin ayabayısından berip gelecekten Borborkaladan Ustaz Nematullahcı gelip oturat. Hazır bağırdınızlar Nematullahcı'nın sözünü kıskanusla kulak salaslar. Bismillah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bişkek'te Müftiyat menen Katar Kayrımdılık Fondu birgelikte Atay Közajlar üçün elektrondu Kur'an dayardalgan. Al Kur'an'dan çıkışına sebep bolgan en negizgi Bişkek'teki Közajlar Federasyası'nın jetekçisi buna bizde Celaldin Mırda bar. Oşol biz 3 yıldan beri birgelikte oşanın üstünden işlep keletabız. Uşul kitaptan çıkışında negizgi sebepçi uşul Celaldin Mırda. Antkeni bilesizler, bu oşa Bişkek'te rehabilitatsiyalık bor bar. Oşol yerde 6 ay Közajlar bar okup жазғанды, оқығанды, басқанды, тамақ жасағанды, сотка işletkенді, компьютер işletkенді бардығını 6 ay içinde biz үйретеміз. Ошол жерден елдің мұқтаждығын біліп тұрып, bizden елге оқшап Құран жаттағыз келеді, Құранды қуыз келеді деп тұр елдерден талап түшкендігінен, ошол жерде ардыменен қайрылып, Катар Кайрымдылық фонду ошо Малайзияга заказ берип туруп, ушул китепти даярдап чыктык. Кудайым бета бул китеп боюнча кыскача түшүнүктү. Бул Жалалдин Мырда түшүндүрүп берсе, андан кийин сиздер маалымат алгандан кийин тарката беребиз. Бул Куран китеп, бул неде бул чехолунда болот, азыр ала турган китебиңиздер, Баарыңыздар электрондук Куран китепти билсеңиздер керек, ручка болгон, Ал бул ошого окшош эле, бирок китепчеси ичинде ручкасы болот, китепчеси болот, анан зарядниги болот. Наушники болот, өзүнүн неси, зарядный устройствосунун жана блок питаниясы болот. Бул китептин ичинде, бул китеп болгондо, бунун ичинде Курандын өзүнүн аяттар же сүрөлөр жазылган эмес. Бул руководствосы да жазылган, брайльчасы дагы, анан плоский дагы бар. Увеличенный шрифт менен плоский дагы жазылган, чтобы жана көрүүсү начар киши дагы көрүп алат. Анан бул китептин 5-чи страницасы, бул пульт управления. Ошол жерге тийгизсеңиздер, тилин тандаса болот. Ручкасын бериңиздер. Bismillahirrahmanirrahim. Katar mamleketinin Katar Kayrımdılık uyumu, sokullar jana gözüne çıkarıcı braille teknologiyasına Kur'an'da. Болгон ушул. Бул ручканын өзгөчөлүгү сразу настройка кылып алсаңар болот. Кааласаңар ар бир аятты, сүрөнү только арабча окусаңар болот. Ошол эле учурда ар бир аятты, сүрөнү кыргызчасын уксаңыздар болот. Анан ошондой эле настройка кылып алсаңар болот. Бир аятты окуйт, арабча окуп туруп, ошол аяттын кайра кыргызчасын окуй берет. Ошентип кайталап не кыла берет. Бунун основной управлениясы бул 5-чи страницада. Кыргызчасын тандайлы дагы. Анан только кыргызчасын уксаңыздар дагы боло берет. 1-чи, 2-чи, 3-чү страницасында брайльча жазылган. Ручканы кантип колдонуу дегенди плоский дагы бар, брайль дагы бар. Ошого ручканы тийгизсеңер айтып берет. Могу жерде бассаңар мондай болот, буну бассаң мондай болот дейт. Ар бир ручкада өзүнүн ичинде флешкалары, анан өзүнүн программный обеспечениясы бар. Флешкасын чыгарбаңыздар. Флешкасын чыгарсаңыздар кийин иштебей калат, кайра ручкаңар иштебей калат, окубай калат. Ошондон аны кайра жасатыш үчүн кайра башка мамлекетке жибериш керек. Бунун технологиясы башка мамлекеттен алынган, Ушул менен колдонуп жөн жатып калбасын, чаң басып калбасын. Жараткан Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун, сүйүктүү пайгамбарыбызга салават саламдар болсун. Бүгүн өзгөчө күн болду бизде. Себеби
Bunday kun biz kütkөн күндөр keldi. Alhamdulillah. Allah razı olsun şu күндөргө себепчи болгон жакшы инсандардын жакшылыктары менен мына колубузда Кур'an-ı Kerim келди. Бул Кур'ан-ы Kerimди Турцияда, Istanbul'da көрдүм эле. Анан суктанчы элем, түркчөсүн угуп калып, Кыргызстанда качан кыргызчасы болот экен десем, мына бүгүнкү күнгө алхамдулилlah жараткан Алла насип кылды. Allah razı olsun. Allah Taala будан кийин да бу шуну чыгарган инсандарга, шуга себепчи болгон инсандарга жараткан Алла Таала çeksiz Allah Taala şu iyilikler versin. Densoluk, birinci densoluk versin. İyilik, omat versin. Sebep degende munda mümkünçülükler жоқ эле да bizde. Bayağı közü körgöndördün elektron Kur'an'ını körüp maşallah deytelik. Mına bugünkü günde közü körgöndördün de elektron Kur'an'ını körüp turup alhamdulillah deyip atabız. Bu Allah'ın çeksiz жақсылыгы bizgeçi. Kuday Taala bundan da жақсылыктарга насип кылсын. Kuday Taala kim şu sebepçi болгондорго Allah Taala iyilik, omat, densoluk, bereket versin. Mal canına, urpaktardan beyiş eli, aklı cennet çıkartın, tozoğular çıkarvasın. Bu жашоодо da жакшы амалдар кылганга, Аллага көрсөтө турган, Аллага мактана турган иштери кылайлы. Эл көрсүндөн Кудай сактасын риядан. Толку ыхлас менен кылайлы, Аллах үчүн кылайлы. Жакшы иштер болуп атат. Биз разыбыз, биз сүйүнүп атабыз. Мына Кур'ан колубузга тийип калды бүгүнкү күндө, алхамдулилlah. Bundan inşallah faydalanabız, inşallah faydalanış gerek. Anan daha bir nese koşunca közü aziz insanlar, ayallar, erkekler gaflette bol boston oygonup, mınalardan mümkünçülüklerden faydalanıp, özlerine reabilitasiya kılıp, mınanda sentrlerge barıp, yürüyüş gerek. Kıyamatta biz mına invalid eken, mayıp eken degen eme bolbayt. El katarıyla bolup kaldık biz. Elden özgöçe jerimiz kalıp. Oşun için faydalanıp kalış gerek. Bugünkü günde Allah Taala berekeli күндөрдөн kılsın. Suyunuşlu gün boldu bugünkü gün. Урматтуу жамаат. Мына Неметиле адамдын менен Жалалиле адамдын эмгеги аябай чоң. Себеп дегенде Алланын ыраазылыгы үчүн мына ушундай жакшы иштерди кылып атат. Өздөрү жакшы билет, 3 адамдын дуасы сөзсүз кабыл болот деген пайгамбарыбыз айткан. Ошолордун бири ажап эмес биз болуп калсак, мына ошондуктан биз бул Жалалиле дамла менен бул дамлабызга şu өтө ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Алла Таала булардан ыраазы болсун, эки дүйнөсүн абад кылсын, эч бир жамандык көрбөсүн. Алдыга койгон жакшы дүйнөбү иштеринде да, ухрави иштеринде да Алла Таала, шари иштеринде да Алла Таала берекеттерди болсун. Булардын балдарынан келечекте büyük алымдар чыксын, дагы дүйнөгө машгур болуп туруп, ислам динин бүт дүйнөгө таратканга себепчилерден болсун. Булар дайыма ден соолукта болсун, ушундай жакшылык иштерди эч бир жакшылык işlerin şu ulantıp cüre versin. Allah Teala sizlerden razı olsun. Allahümme a'inna ala zikrike ve şükrike husnu ibadetik. Allah'ım sizlerin niyetinizlerdi, tilenizlerdi kabul olsun. Allah'ım sizlerin urpaklarınızlardan tarqagan urpaklarınızlarda daima Kırgız eliyüzdün, Kırgız jeriyüzdün, İslam diniyüzdün hizmetinden hiç kaçan acıratmasın. Allah'ım sizlerden tarqagan urpaklarınızdan jamanlıkların Kudayım hiç kaçan görsetmesin. Allah'ım sizlerden tarqagan urpaklarınızlardan jallan жақсылықтарын көрөсүn, nasip kılsın. Bir rahmet. Allah'ım işlerini hayırlı kılsın. Bizge nimaki niyetli kılsalarını sizlerge Allah'ım özü bundan da ziyade kılsın. Amin. Allah'ım hemişe dillerindeki şer'i niyetlerde öz amelge aşırsın. Hemişe yaxşı günlerde o dünya ahirette hem bu dünyada hem faydalı işleşliğimizi nasip eylesin. Bizler Rabbana atina fid dunya hasenatan ve fil ahireti hasenatan ve qina azabannar. Amin Allah. 6 aylık rehabilitasyonu bizde sentrimiz var. Oşol yerde bayağı depresiyaga düşüp kalgan okuymun degenler bolsa, al yerde 6 ay jatıp okuydu. 6 ay jatıp okuydu, al yerde жазганды, okugandı, baskandı, telefon paydalangandı, kompüter paydalangandı, büt barımızı үйрөтөбүz. Bu birinci mesele. Oşo kaloshular bolsa Jalaldinge kayırsaңдар болот. Ana bu ikinci mesele. Egerde oşol түштүк регионда, Ош Жалалабадта, egerde kaloshular bolsa, 2 jumalık seminer ötkөнгө да биз даярбыз. Onun üçün мечтаны табабыз. Oşo жатакана тамак ашы менен бардык бекер болот. Bir gana bizge количество керек. Анан келип 2 күндөн кийин мал карашым керек эле, анан нерем чыгарышым керек эле деп кетип калмай жок да. Эгер ошондой шарт менен келсе, 2 жума окутканга биз негизи даярбыз. Нематулла устаз. Bular öte çoğum işti kılıp atar. Bizlerkiler bilesiniz, bizlerkiler bilmeyesiniz. Buna Jalaldin'in aslında Gülnaz degen duayı var. Uşu bizden, Karasu'dan bu yıl Aydana menen
Jo'дар barıp geldi. Oşolar okup 6 ay. Hazır özü samostoятельно basıp, tamam açtı. Büt bardığın özlerinin yürüyor. Uçlardın meneti. Buna Kırgızstan'a ötü çoğun, buna gözazizlerge yardım berip atkan buna Calalıdın menen Gülnaz. Uçlarga biz razı olup bir bata verip koyuyoruz ha. Ana Omi, Calalıdın Şükan, sen, Gülnaz, oyunga buna uldu olsun Umar. Uçlar bari şu densoğukta olurlar, ömürler uzun bolsun, kelişiңер keng bolsun. Uçlar jakşı dörde uçurap жүрө берели. Силер пайдаңар көп. Алланын разычылыгын кылып атасыңар. Алла biz разыбыз. Алла разы болсун, Алла өзү силерди разы кылсын. Ар дайым ушу биз менен эл менен журт менен жүрө бериңиздер, жакшылыктарды кыла бериңиздер. Ушу биз качан эч качан унутпайбыз силердин жакшылыктарыңыздычы. Ушу мүмкүнчүлүк болсо ушу түштүккө дагы силер ушу көңүл буруп ушундай ачсаңар өтө сонун болот эле. Ушуга Кудайым өзү жардам берсин. Nematullah Usta sizge dağı Allah razı olsun. Ularga menen birge bolup turup şu көп нәрсе жардам берип атасыз. Мына ушу Куран китептерге дагы сиздин сабырыңыз бар, окутуп атасыз. Ушу Алла разы болсун сизден, сизге дагы бүт баары жакшылыктарды каалайбыз. Ар дайым ушу жакшылыктардын үстүндө учурашып жүрө берели. Ушу Ош биздин Ордолу Ошко келип жүрүңүз, бизге ушу Кара Сууга дагы баргыла. Бизге мейман болуп кеттилер. Ушу ар дайым бирге бололу. Ар дайым ушу жакшылыктардын үстүндө жүрө берели. Ушундай көз азиз адамдарды жоктогонуңарга чоң рахматыбызды айтабыз. Бактылуу болойлу бардыгыбыз. Ден соолугубуз чың болсун, өмүрүбүз узун болсун.